Ngoro sababu di nakakina. Okay, go. Right. Okay, sa dimbula. Nakabali mo na siya mamay. Aloha, buli binaka may biti. Buli binaka na siya matikumay. Yan na sino binaka ni Kuwa. Sa nitaki ni ngarabi na katsuka ni tabi ni sigo moniti may biti. Sa meu sokota mo laurai e mui leva tu e mui rai na tanranga au rai ko tu ola kemba ke mui e marau ko lau. Isa o la kemba, na banua makawa, na itobo e tawa e lirawa, na vindo kai na ngumatua, na ilumuti i nogu banua. Asa ale wawa tina posi na sana pakaturang ko lau, me daka e la kemba na posi na sana na meni tina kitiwitiu sanga bulu. Me vindono i kena kena pakanunumi, na ikapitu sanga bulu non remba kini bula, na ngone tura kampai na tuine ao. Na sauni puno ko lau, ka tui lau. O ratu sa kami sese, kapo e wai, tui madilai mara. E dhoko in rauna ka uku dhabu ko lau, e na kena pakarutai ka kusati na songko langi langi. E sine ko tumbong vira na lapani, may nabitikina. Ni umani patatiku e na songo ni marongo na bosi ni sana, bosi ni lotu, bosi ni songo ni marama, bosi ni tambawane kalakitinia na kana pati ni marau e na mataka ni pagaroa e na kitini garua ni me. Sa rong vinakan dina na sero ya. Vinaka ni melanga sera chiko weekend na ka vinaka ni Kuwa single ni Kuwa Gilman la sesuba na sere na kola kemba sa totokan dina na marutaka ni metik ngobat kikenda na nanda marama bulang indokai bulang sureti Elizabeth Wanga and the marau ni sileto ko na nonangona na single vinaka ni Kuwa me tala no tumanda weekend na single ni Kuwa klani bunga weekend ni sema tiko may viti may Nisilandi Australia may Amerika kena visi bura-bura doni tiko ngona ngoni bak single lebu kena ngoni bak vengu may viti ni ole
deti kongo na sini buru-buru kendua ta marauta ni nomni ngona ni bakadin kena bakasimilebu siamo mikina na maramango tau ni totoko ndelena vesi Wakambula sarti berbebu balik ke mendelena vesi tikini yau sarangango non rabak romatiku maina ni robitala no ke na maramango unga beke munioni sa sarabati ko na non binga rabiti ko bat kirto na lubena totokan din doni bakaritek binak bikenda na marama non sasanga tiko Elisabeta na bakarotaki kakana kena bunga tale na kai baka dortiko na non sasanga takatiko ng bulan ni nonda na nona mata bubale nda marota kina ko ya na buna suriti mikino ko ni kuwa na buku ni nona sasanga takiko kena raw manay labo na kena somi na nonda tombili kena nonda tombula ni bisinga da senga ni kilana noni tala noni kuwa na taramba kan dua ng bulan ni na marama sendo na turanga sendo na tamata tamsa kayani nimbula binaka mena wakambula sarong ko Elisabeta malombula Elisabeta Malombula Dr. T malombula katuna takani pining amay Hawaii na singali malombula be kemuni talanga kemunu aweta no sama takmai ina pitalano ina singali abonikua wakambula watatambu tuyani kina be andelnya butambu ina weta hesana chini kavaina lomne weta vitulomani kapakatala nga kina kibe kemunu weta kemunu sama chukumai ina ve sai buru-buru kemunu salai bakoro chukina kemunu salai bakarunga chukina ai bichi ina singale bobina kanikua tomanda ubia babi ni pinaksar bakalebu be kemunu maramayano Dr. T ina bukuni be surech chika ada chukumai merawan yung bau may itu ni bau may do toka ngoi yang ada ngoi taki kinaloman ni omunu bata ye kena mini sambo yang toka so sasanga kitu wala toka bago bechinan may nambachi ni lobo indela na besi malo sarba kalebo pinanumi malo bakalebo bitoko nitu kibeira talia marama so kaki na kibeira nandun business so aras tingay sa sanga chiko mera bakarit kinira ina wetam buturara ni business ya nangaw nandrenre ono boleh kita sa lakadurung tu ngono yebich malo sarva kalebo Dr. T sebenarnya kena balik besar na nomubang lal tekem ni mai nangona single buni kuwa au kladi single ni bakati muti ko be kemni kirto nangone ya tomanda kero matanganya bako madal tekem ni mante be rana bako ronti ko mai na nomuni kor ni vasu kena kuno talanga ni asusumike naka malo bakalebu koyau erango ko Elisabeta Wanga au ngole mai na koro tangi sar mai udi mai lakamba itu koro endo kila ini koro tangi ko wadi ubasu na maramatinangu maramani na tokalau kambara nene atu lau telenga ia susu kani atapio kini waitambu nanggali toka mai waitambu ila kamba telenga kani bale ngana mendau kai kina ko basu ki be ro chukango kornibas kono tokalau kambara bakaki na waitambu mai la kamba telenga tutal tunga siama kina be yani an tale na tla pakawati ki buna tabi uni ziwa nga soli ziwa nga ngone ni buna bersama yang garabi tokai na ngauna ye malo Dr. T sa totoo bako dala taman kalau ngatelebwe sartuna no mitalai randukai na nandagase nilebu na no de soli ona sega ni oda me murie o sana kadinga na yado na lo mamuni totoo bako ti na bali sara Elisabeta na nomu baka magaltik ni mai baka na nomu ni susu ni susu baka ibe baka talanga kina uti andor ngelande ba na korni bulo ni abulikin pinaka
Kuyao au tumbu tak saranga susu saranga mai wadi kana tapi kana ika mai wadi kana bara doka kan talita kitu biawa avara balata ambula kawasus mekina tumbu tak mai wadi au buli mai na primary school talanga mai kia wadi district school angga india waki ratu finau ngono ya se ratu finau junior secondary school sendo ya tanga kina na fumupa ngono go sa visau sa ya sar chiku kina fumu vitu au buli mai na ratu finau junior secondary school limberan india o mai angara bini buli ki bichilewo ngo tumbu take mai o tamai kitu lewe diwa talnga ina ni tumatabu bali ni busutiao kito lewe tini karua turang tamai kito tolu mai na lubiana sangai mai kito na lewe diwa kito lewe tini karua kebe garabi ni mami buli na ilalango garabi sartunga mai na siwa nito vale tok ngampetin wai waitui siwa rak-rakan garabo tamai kito ina bisinga ngauna ya kito suka ni na buli ito sangga indole duwiri lo manikoro na buli takika dauro nandola ndona ituika kwa na ituika nda buli chimba na rusanga buli kalima nandola ngauna ya se buli chukina ina wadi district school ronandola ndona tuika toka kina chini na kambachia ito na duwiri na buli takika ilo manikoro ya ubote kina tua kangu pangase bia o ripa todo wir na boli takika yambe kai sona banua sate ke bume buli ditu maikina na yalo ni sasanga kami kito titei ngone ni nona goli sala kusombu isiwa kito suka main buli usipa kasam takango main lo manchikini kala situlu kala sipa suka main buli rai toka ngai waitu yo kiro nang gitu tu na buno kiro gitu chukina ke ko ngas biao persona rai chingai waitu samba sika ngame no angalada takila kero sadi di sombu takanda sombu ki sawana watake na wero katombolombola mesara lai kau mayaika tangendo mai tawi nei tuna na mai wasea misange wasi misanga itui takito ngela ko talelo manikor ina bol takika siang ni lo manikor nga so ngono sando keleani so lori may na korsao mitumbo ira sando le boli kayani iyo may wako lo kangaray mekina ito buli binakatodo ko kina kito luben raw ko takina rato may raka binakatodo ko sar may nangkaray walingani buli may nandua tu kay ruandol yan ang bulong susumikina wang bote mbula talanga dabbe ka kini bos tagi bakal kembe ground taki kende chiko malo dokter ti data dengan kemba malo sa totokan din may bertona chin karoya rule tolu to sa to kamu ti kumana le diwa o kemni namba bide na ya tulewe diwa ya o yao number 7 of 9 o kabitu tiko ngai rota rabia tiko sarai nambu ini pulu namba bitu tiko begitu na lewe diwa santin bata ko na ro tauna pero ni siya mo tamay tamango resete ambaki mai wadi natinango takayawa sa kinambo may waitambo sa totoo ko makoti na mundo do talewa bo kimondoli kivolte ka mearo na dolan dona itui tapi mandala ko tunong bakasa menangoni anyo release me bakanta kilana ngoni ko so ngoni bakata mbeka ya umbeka dona ngona ya gaito ni weekend mendali volta kan dona kasa chiko mbeka la mandua sensa da bire kimbeka rari kana mena non titokan bikim ro baka bitadi na da ya tunong bakasa menangoni ya isakali me kota ko na melaki bala bulbul tak ala daktati
Koyau tua kangu endo ka teika vikira we. Oya undo kaitu nyongon endanda. Ila manibali. Oya undo ngotu ngamuri. Sa wala volta kika. Metodo ka imbimbi, metodo ka kaya na we ori pa chiko kwa ngasi biao. May na kena raise na sana ni tabo bakilana nga unando wala ta chuki na volta kika. Pasrawan doon siyang lako sartunga ina bakarorong. Saka nga ako na level tagi siyang bautala ya sa kami asama total nga bikito. Balata sa itu betul suka may buli. Kung gitu siya tabo nga ko balata. Ang una nga dan may kinawang ka. May ko sa tutali ni kibun may sa kilachi nga umitabi sa level takika o chabol takika kung gali bien gitu tali sana gitu man talangi ya tumbe ka kena baro ngona ya mo batu tu batu kina ngona yo bang bota lewe sana tarawat sare endo tali sar kina biao me ondo ngoli na makete baka kina ni ondo ngoli tu na bitol ni salai na bi nonda itiko sandore de to ko sa tiga bu membasi kamaya me sa tiga bu minda sare de tali Fernando ngone sarte ke butal ngamere kabung. Ya endo naka talita ki biau ni ndo red Ya menangona mamingona ese yang bos ter ki naman dua. Balate ki laital chunga bara wa. O bia mandu ana bolta ki kaya bara tel ngai butal ngai na ina bono ni bagariri saran kon lesa tanga ke barau. Sonda ka wa kolmo yendo ke tapandu dun tak tu kinangone nangon me ya. Malo dokter. Sa totoo ka wakawati na wali sara Elisabetta na nomo siya may na nomo tumbo da may wadi-wadi pakatama na nomo bulte ki katiko bulitiko ya may na wadi-wadi district school o manito siya ni kira to Finau Junior Secondary School ay ambo tuwe so na nomo tatanra nindo makaka kondo tanratu mo baka mo talitekin na nangono siya ngonele o lelimiki Eu katuang tandra kita tahu sen tahu sen ni altu be ola manu itu classroom mai wadi district school and tahu ruang kalasi do angkas ni buli do ngarumu itu kalasi 5 kita nasombe ka beketa na kilabna kay ningono mengay rongo mekinawang ka buka takilay ko angkas ni buli matodo kitumba vele redawang ka buka siya nga, kito tando ko labawang buka, kito ndo libi redo nga sapa sindawang buka. Bartomeon, no? Kurto chukawe ito, menundur besing kore. Ya, may indabo no kanto, lako sarto kinango bang nanan. Nangaw do redawang buka, undo talitkin, do lako saranggo baka sama, kina, ya buka tu buka ibe, Bebe. Ento tu tentu nga kinanggo tatandra ngo situmbo takmay. Menandangaw na mo na buka taginawang buka. Iya, sato sa dakchuk may weto kilakay na buli sa ating butal nga mo rin siya nga. Wanga buka. Diba ako bile buli ka akya na isawe. Ware na scholarship siya nga nindua banua. Isoli kina scholarship membalata buli pelati. Singken belbalin da kanya siya nga nirawa. Ya so naka may visa ukin walila ya tatandra. Chao chio sa nanong siya. Pwede mo sa nabuniway nga. Sa ngole chiko may kin na tatandra ya. Medo ba nangaw na usande o may kin na ki bichili po may sa may tomanya buli. Sa raw may abiturong ni Fiji Junior may Rato Finau Junior Secondary. Tato ki may ngole me sala ko chiko mo sala ibuli ki dawadi St. John's College iya biketa borong chingmai kita susumayan yan riri kita na raw ni baka biyo ka ni tikina bika kayado ni kita ndewa mai kina kibichlewe kina mengarabi toman mengarabi ni buli kita to mai tu borra kin karua kya bakai bulan di borong chico biketa kena nga so mo chico amera membele chico ya ken talanga me mo borong kin
Sama ni may wawa toke na wara kini result sa adra may kisuba. Ang may wara kito ka result sa ada may result ta ento na ngone bitinang go endo dakaka chipo na Ministry of Education. Non ko reda ngamen na kito makaw kito na lebi na ngone wala na singaya sa kaisa mayoy ko mola ko isawan. Yaw olak tuminokoro siyang sartungan ng gikilay sawani. Se daba nanduindu na isawani kay dawadi kailangan yaw sa may buli bichilebu. Sa ando na upgrade ya. Wati sama ni muritu sa kito bikaw na singangona na kito bikaw na kisawani. Ito ngole ani sawani sa ito principal sa tiko na tingkadiwa Diyos ang abul kalima ya Mrs. Lobondua. I have so much respect for that lady. By the way, sa madaltag survey ko yan na nunggu na niyo na may tiko pakararabi be nga nengku go sa tukun sarok kan rarawe sa osti ko na kornibuli sa osti na kornibuli to vital nga balilay oya undur sa tunga warong nga ke o sang sarto ni ko tutunelong nanduindu kay sawani kay dawadi o sang sartungan niya oti sanga kere o principal meredamanta na nungu transcript sama ni soli survey ko na transcript no naredangan transcript sa tukuna sarok we have space for you sama ni may kwayan ya sa may tiga busar na buli sawan na Form 5 ya sanga na talanga kero sabi ko kinakinganen guni wai temo ang ganibalo wambo ten so talangana kile kwetoka kero sabi ko mau sala eduru mau sa Form 5 sa tar sarok biang lesonida bo sa natura sa kasar science of course sama ni ker biang na nganengo how about you take accounting bada ba motori fika accounting baleta tumbe kay so natatandra ni bubale menang gainduan na bisnis enduri sa tiko enduan na kena do fika baka bisnis nambula talanga ni pakarorong batangan dakila tao mani pesa wika nanongo tatandra mewa bunwai sa may pesa ukina sa mani may tingko manambole may sanatory accounting batakina economics kaya na may pesa ukina no tatandra sa mani may story accounting batakina economics may sawani may adaban ni oti may nabuli may sawani oti nga may na formubitu o sa may dursaray ng banggen na Westpac. May vakavakay na banggen ng Westpac sa may tabukikyan na opo ni Maye sa may vakavakay na Westpac tini na yung baki sa Bernalito Mantal na buli nanondo University ni Deva sa Angalay raw may kinanakuroy ni Bachelor of Commerce in Accounting and Agricultural Economics. May ngol sarang lay baka dabar may nungubuli may na tik ni buli may alafu nimbera ning kay may tika buna takavaka in Ernst & Young as an auditor. Ya may natatandra tika bu may na in nunggu bakla kaya matalimanda nunggu interest tiko nga na science sa may pakiruan na nunggu nakabaka tiko ba auditor ureda sa rendo na scholarship ni daka Master of Science au man toble tu toble mani rawata kawa mani ngole talkina mulai yang pakirua tale nunggu buli oleh rawata mekina na nunggu Master of Science in Biodiversity Conservation and Sustainable Development, my University of West Indies, ko may Trinidad. So na talano nga membaleta na tatandra bakabuli na tatandra bakabakatu kina takelo ningaw ni sala may visa ukina na mua may adaboti ko may na ngononggoka
le sumai nang garabi ni buli sarau mai na koroi mai vida na vaka na tambana ni mamarroi tambani conservation au mai bakai tabi taki au kina me tava mai na mua ni ronondolur sangulu sa so tabi chuk nga mai na yawavala ni matapu vale o sama na numa eu mo sana tiko e vale pat kero to na lubengu na weka na mavor to bakelana lubengu na senga talenin dua na rani na bukero to kina mai na nong kuna kota talmendo me kina weka talbaya mani o mai ndona kina na bole lebu ya me utomana tik ngana nong daka na weka wa mai bakatikio kina ni ule sumai lebu kina na nong wito soyaki lebu kina na non rato beauty ko nangon ora ni le mada orua ki na yani anu ka ora ni le mada orua ki na anu ka bakatiko ya nan rakini daka na koroi bo ka wa ko tele sumai wa men nanoma musatik mandi vale ero na embaki nongo angole tu bata daka ule sumengo au se mebito soyaki chukunga sengati kunin dona bibandi taki biro to na lubengo pues estaba kabuna membasi kay sa namabuwa kina bikatele so sa tigo mo sarap baka bekando nga natin na bikan bek nga na batil watin na tina na betal bek nga na bumata batil wana nga ya wana noma sa net ko ibal turanga sangyo ke muni meke ya na boleh awa andambe kina na mo ni rona ndolur sa mabuwa iyo tal natak nga balik la kaya na natatanra may kina na bitkelo ningon salay may so tabi kina wanua mo may kina may dapat ko may nang ano malo ba kalibog daktit sa totoka viva kung giting dina na nomu bewa se ni kolele usara samba ti kumengo era marata ka bakalibu na nomu bewa se dindo ni search nga ngoni covid rono ndol sang bwe narati ko bolikin ngone vale na vendrendre sa tabi na lomo ni nomu mata vale elore ke lisembeta na nomu lomani rito na ngone kasi ang talen ni ko talmendo may tumba may rito au klani do mato weekend ni toki ya sa me ko nga mo nalilay sa me ko may kupu me rito chuka ngone o yo mula kita kadak anggo do na ulut tanga binaka me vital no tani ko lele usar chukuna maramera sema chuku mengo lital nga naturanga and etan beka bakanta beka the sacrifice that you have to make for your children na kaya kimam saraba ke ditiko salanga ngole na vital nongo na balalo ko balatitiko andona kana vengo na kede au saraba tikina na nomu itamba na nomu balalo botiko matakali lai la ko mena mu live senga ni balalo to ndo tiko to to na ngoni sono non raiva toka torto con virtuano mu ngona teleboni lang toka sere o meke toka au reida na nomu bula lisepete tali bio ni reida na nomu tali tikina tiko bat kirto ngoni orto tala ngona orto marau andara ka bimbia sono ngona ndaro ni reida isa na ilawo o narawata mai kena non bulangon ambo ta ko sa no baka sama ngona ya ena no murre se vinti tita kana roya silini kena non bula lalai tamani undo wasia ver na marama kitu ndo bitokani siangani waktu lewara orang siangani waktu lewara orang taura tomanda na bakang bauta piau tiko vida na marama kela binaka nan rakini bula kitu la kudro mamai merau piau meu biuta bakatiki nanongo koroi ni buko sarawata merau piau mo no biuta bakatiki na takavaka beka endo ready dake mai weekenda merau piau meu kasianga embimbida kengo embimbida ke meu tiko bat kerto no lubengo nadaba kito sotaba me kito sotaba bata ambeka banua antambe kinangu nananu ang do bakang bauta talinga nanonggo bakang bauta yau tumbo susumay na laman ni bobale luto katolika
ndo vakambauta tu na nonda vakaiyo. Nonda vakaiyo wambimbi na marama na tina ichisu sianga nikilau ko sa musuki tu sianga nikilau ko na vika na muria mai na itukutuku sa mai vande otakibuan. Nona itavol nga me vakaiyo na nona ngai vakaya rangitaki asangai nona ko embita mai na itukutuku ya endo na banua endo pangandita kia usara nangauna sa mai wendu taita kachukina na vikai enayanga me una vakatule wakina asangai pangandita kia ngai ni tikina renrenga me una vakaiyo nan vika tudo kutali enangai muria mai ya sangai nona Oyau ausenga ni duan marama do lotu sara meu tuna ngauna lokudi ni nongo masu se baya nanongo masu au vitala not ngakin nakalui na pengona ngauna sa ando na chikine ya pangaya da butalesu turanga ako ango you want me to stay home, I know that I'm going to stay home, so I'm your problem now, you're going to provide. Ko tu ya na sona vitalan mo endo ya tu lo mani motokai lo mani rumo vano da banga ni so sta kinen do na pakatile wa yang me da kai ko tu ya na bakarau ni awili ka tu ya me nongo masu nongo vitalan no kena turanga na ngona baya iya na ni me relesu ngo sa diwana bula na nito na ngona kitu te ku mai kina me kitu ngaraba ngaba bitinani na bakalo me da bitiko mengo viva kurang bitaki au membita batiki kurang itu tutu bailavo na ronambong saoti ni umbita bataki na bika urawate na nungku takavaka erau sari vesivi sara na bika ketu merawata na lomangani dio na bula itu sedi dikik mai kinanggo main bisnis ngani pala lobo watiki na bika untuk ruata main nunggu takavaka ngo umbita tiko ngo sianga mekitu untuk kai kitu kino umbita tiko ngo menda baka ungeti to kina ina sana nga nantanto reda tunga ni yang mana takavaka yang mana takavaka mana garaba na nomo matabu vale sona ipaksala kana do solietu ibe rambak na luvenda ibe rambak na mai tu barra weekenda yo na takavaka menda ka ku ni reda ni takavaka nga na nomo gravita vive ndo tali me na takavaka se me takavaka mbeka bali bola mo takavaka kinando na kambani mo takavaka baya sana yang menda viva ka ungeti reda na ka okila ora ni rawata kina no mambula may bikitu na ibarita ki kasar itu bakang takanga na lobo ndo na kaka ndo na nonta tikini bulan itu na nonta sala ni bakang buta kaka na kilelevo ngona sa tiku makina na nito da kalobo tiku mera saraba tiku na levo sale busara na dondolinga sa domai ra so ra binita kaba ento nito ramo na ra kina biawe me bakani itu takaba sarting ababitina na kango isang talindo me batunggulo wikito sa oyo sarting ngawli apani to bebu kena bo batake donan daw bengu ndo ngole tiko mai na ngawna ni takalob ketsar sandaw may vitori sartiko yo sando la ko may nandondo linga baya una ngoliani muli takaba ento namun don ramo merarawi ko mo kako nila wala te panay kamera sa saraba so na wikaran do rede tiko nikito takaba tiko makabitinan umarota ka ni tiko may na biyan dondo linga na bibibuke iya okito binakata mikito takalobo kito siya nga niwili katiko nan ramo melobo na balet wambota ni nda sana tika bumenda baka ngatak keden nan ramo sana ya lian don tikini non tambulongo na lobo ko ela ko ilo mani
na lobo era kila minta baka mataltak na lobo na pas baka pertania earth oven keli baka ngatak sarangana nonda gele ambe kan dona vanu vingi makina na vika wale bulida membaleta na malo daktati na conservation na koroi wangole vai in the Caribbean obambota na conservation enda baka bulida enda bulata kay na visinga ngai rauni baka imbal-bale ina nito da kalobo ento naka tambo sara vikito me baka ngataki na karasini se plastika me baka wanga ni buka yana buna na sonango nando ni nando reda itu live to kamay na bano ni basumbaraw ng barawa obambo to weekend to ibitile be dan bak nang bawar iya ya baka ko susumay na koro re sa taong baka bigo baka biday iya na nito baka wanga ni lobo daw lay ito kalongata sa daw soli chico bekito nanon to be new may Corpus Christi may kito daw lay vakumuni baraw may kya sando balambas barawa sangendo me komunitu so bulo ninio ndako talenga may bekina baraw wana be kami may tekabuna na lobo ito kalungata talenga sa daw solito may baraw bekito nambuka may nambuka besi malo bakalevu ebi na nambuka soliwale daw soli chuk may nambuka besi mada urung nganggo sanggay rotondo daling talngamay na tampanan ni Barakaw pertuti ko ngay in a Bailey Bridge tayo sanggay nito itabi nga may kito mo nga melay bondo may nambuka kaya so nabebu kito tali taksaran kito sabing pamati ko kakinaw irnan daw soling ganing bilo kinang ganing bulo tumay so kitong galay nito itabi nga nalito mi kamay bina bibale sa tukunimay so kitong gayle sumay bale sa rabito kay ruatol na tanga ng ganing bilo ng ganing bulo go may biran na non dara sambo na numatu may rabibu kito may kito na bitlaning ko kito marutak sa bukilew ito do baka pinapinak sa bukilew kaya nakauti ko may bikito balita kesa nga sa nare-relate chini nga yung binbin so ya sa nang installa kito may baka tobo tagatukina na vika buli di may membaleta na conservation no bambo to kenda conservationists chikko kede bikenda sangay bunga menda baka to takachik menda baka ito kenda chikine na bising ina nito kakalobo manda baka bitinan sarto ti ko nga na bika tuntong karaban ng sipi ko ay makalastol chuk na bakingo doon na itabi ko na may buko na nambuka sa uso tani may binalobo may sa rabuang goda may sa uso may buka tas pizza ako sipi may ko may na poketeway may sa may suiba endo nga poketeway may nabakang tingin ko sipi may buko da kina ang buka ya na bakubuli de sa bakubuli de beko ya may suiba kadaba may raw buko da kina ngile so todo ko ya may nando poketeway ya kaya napakabuli di nga mamaruroy mama ninita kiniway bakakin na ang buka jina ni sa aliya buchuka ang buka kumunimay kasi ang anindo ang alo may sa kanya todo kalibo ng buka ya bakaya nga taki baka mao patalang ang buka dan talimbag nga bakalaki ang budgeting budget taki todo chiko mera todo ksare bakaya nga taki chiko na lobo bawara buka ganing bilo kenang ganing bulo jina ni rasa soli wali chik mai may bakang tektel nga may bakang tek chiko buka buko obambo taya so chikina mbo bebo kay tukina awet buli da tu ambula ni mama roroy enang geleya sar mo ko sali kilatel nga kina marroy a muslin meron ko ba tumbo kina muslin me nakanda bakinyi ko tokay nando ang balang ya bida ka endo ba buli da tu bikito alak kito sa may karawat to ka bubali kapala lobo ba karuan na bimatang iya malo ba kalebi dakati totoo ba ko ito ube alis to tal indor sa rabatok nga nagtambay na kena mangos riribinakan na kena ba karutek na lobo teka mo man tumi ba kadaba na mantiningon na nangono sana mamukin
masana tiko ibale mo ngarabi to ngoni o klani na lebu tale tua meda kona bakasam tekinai meda tava mo balata ni lebu tua tali di beka na tiko bikemni tava sanga ya mai mo sana bakna dulu tak na lobo mo na taka Malo. Iyo, kito tikabu kito atau tikabu ina lobo. Ngauna saya dekina lockdown. Sali sumai na project ka watch kina kasa song balet nga COVID. Lisumai kito may bidameda may tablia vertongoni. Baleta Okilachi ni semberchi ni wecha tu project na wecha na kadibitale stale in bulan November ni ambak chungaya ronon doloro sanga bulu ya dapat tok maya sara tu kandara chumaya ngoni na bidang bisnis begitu asa begitu watoche dona lupengu ya fomu vati ko Saint Joseph asando da kabati ko na scrunchies ko meda kamena crochet may beso ni ulo daka na kena sau so na kabaya sangga iti korto nungu duro bulala tondo daka baka sangga na besi ni lebu me sangga nungu na diliba boy so na beka kito baka tobulea tiko mai nangaw na sama yado kina na lockdown sakito daka tingay na laman ni containment zone ni Lami na Lami zone tiko nga may na checkpoint go indala na besi me yado way nandoy sama ni may tekabusar tiko na manda tegabu na bolita ki sudo wala sar mangula daba na tegabu lebu na nito ya sa sangoy la mesa kile yo tinga as the milk lady oi wati ko na bewati ni sarong kasi toka roti ko nambor aro bukan bul makau kito ndo bolis sudo birau yan ang una sa kina lockdown sa ker mayo uncle kerawan new volta kanon raw sudo biraw palit ni sa songo na non to poda ya na borto do may bolya non raw sudo so may nabo ona ya seto kina so na labong bula may natakabaka o sana no may ito sana bebo kito manda biraw na bebo tining kasing ko sakit tong gendo dito kana bitinanin ko na bimataka melay pik may non raw sudo so may ani biraw sangge may sanga mo volta kami uti takati kumaya daka sa tikbutal nga mertu bolita ki kakana na lunch pack sorto ngone ninda uti nga may na bolita ki sudo sa dawirtal na deliver tak lunch sando ko ta kumaya deliver tak lunch so na baro wire to daka ikatabu sa nakabaya kito ndo viva ko bolita nga kina sarto tigabu mertu kilame kina ngone na marresende ngaw na tekbukin na tunto pina katelib na kai makera ni boli nung kango sangito boli me daka berto into ni babuli sabi na katanto na kamo na rawata to earn it sangga into daka na norto kar to sandui kilachinga to sangga into tui daka chinga norto records or tui kilachinga with norto la sa chiko be mami mbangke chiko ngona ya mami start with the clutching viva rombu kortos to samay solito ka to contribution mango nunggu bebu kina boli-boli na madanggo sando bato kamaya so to kamaya samay na nimsar me tiko na lo se kito tiko boli kita may kito sa masar musada ka lobo yaw na makita ka mingingaw na udakadaktal kina sa di dirato na mo business ni lang ko tama ni tekbustar na lob ng una ya sa di nga kinay na Lami area ya do pa na kinasama indola na lockdown sanggay tekbu metete talaga yan ki suba oti na bulo July sa mayo kitutok nga babitinani sa matay ni singa o vital na takman na matay ni singa ni na kalor sa nga ro binakatin na vital di bulo binakalabi di siya mo tiko may na madawa ya tau nga na uda na loman ni madaw to do ko yo nangona ya se lobo tiko na bakarombo ka batake na singat
Ausa renreto kana duri mai wong mataka. Tau ti kana uda. Ureni tumba sa kambu kambu. Apa kuna kambu iyo. Nani tulo ba setika sombu imbamba. Na vida na bulan ini to aseta kalobo ti kumay boka vitamani. Iya. Oh ya, wenong gut kere tinga ni bal ni kuro Sembara kan to ni ada sombu ina lobo. Mole. Ya, namata kan singa ya. Talen dur tina lobo sengke bola kana ono namata kalila. Dur Gambar tu na snow boots, saba ka snow chung tak kira may wadi. Kina nung saba ka nanan tu sara tu na lomani lobo sa lubu tu na lobo. Redeni na patu, iya, redeni na bini patu, iya we. Mede tau buta magagi na ito ang kabunibi. Sa nangaw na ya. Eru anak katum pas hati matang we. Iya. Sara rada ke mo sa ngoling ay na sa nay movie. O sa kaya sa cancel man tangay ni Virna sa otara tumay. Pa mo sa listel ng gumode mo de mo lekot tay mo evital man tango tutubi. Iya. Kana karua pa sambole yo to kumay ra sa siyang sama ni buki sara iya ni kuwai leo iya na pala lobo. So ngatos. Aman tebu. Pala lobo. Apa muri metodo kono numa sa tek buka mapakasam tikin okay, what is my expected outcome and how do I get there tama ni pala lobo ngono melembutan ni kinatero lobo maramian onro ni biya bakasang kay mbech ngamay ni kanan rok iya enro kana lobo kalau ngata ni nonggo apa ni laptop Rande ngamen na lobo kilo manyoba kakere ko on dono kurelevo na palustami rastim takikina baka rombo ka endo nama kitu me baka kabi na lobo mengai rona kalau komento ngai lako kina na deliver takini lobo sa the weird to kaya ni Little Red Riding Hood sa ko to kaya na lobo sa baka buto-buto pinakatian ni no ba ya namatay ni singa hindi na nin roka En roka star bakata. Iya. Sambo baka puli dia usarangay na beka. Andra saranga kina nung baka samang kona ka endo don medaka, endo don mona takababangko, nung batu melay kaumay, lobo talangan sa natuki may na beka kivya. Sangay da kaya na singa baka rawaya. Singa tarabo sangiriti tua kangusar kerkere. Do kita kawala nga may biyaw nung gubali ni lobo. Rongol may babi taman ni Rosa may tuta kabiyaw mana santa may chukinanggo itu la ko kabitinani kito lito mi batumay sanggete ko bu medo kan nakita kindi na kana lobo itu sabuli da may kina na bika en dondono mendo ba kay dori na lobo iya may nangaw na ya medo ba mengo ayo sara ni bole to kay ngo virno no turan tu BCCV da ka lobo manda Malo, Dr. T. Meda iya fika nga totoka. Ele. Sa totoka din mena ngona ya, iso talita ka lisembeta na numwa mataltak mena o wuli mai na mateno mo loben roka siya ni lilai. Sa sember niyan roka na lobo sa ding itu. Mawi mo sa solulumbale, cancel all the orders, lako ilo manibale, renam tutubi kamode. Ya kai konting takina ngoni salan renre. Roka lobo babitale na ubani tosa ngana no business ya ndo na kai kema me bulide ni kwa na yalo me ka koni tiku bikeda na yalo ni sukai muri do manda no biba ko ngeti na ulu tangser na ya we raba ka rong tiku me ni ko do na turangan ni tele no turangan ita baka rong sartu mengo o ma Mr. Tilolo kachu mo ko na matanggal bitang no wango biba ko ngeti bikeda ni tuki bo sibi ni sa me na ngulu sa na kai au sa siya ni nakadaka sasya nga kata murawata sa kito baglolo masaranga sasya nga nanito sasya nga nakakana wasa manda na ulutang nga yabe ira baka rong tungoy menda biba karong gangata ni tubig kaya na talin di sambil naka malo ba kalab stara Dr. T karena turangan italia bue comment chuk mengoro baka mbula chukan bekem ni ratu tau pero todo kosara turang tao may rewa may telebu okay mo do saranga na buni kana damba may na lipstick na
Ina vitala nongo. Malo bakali usara siya machukumay. Iyo. Wakmbota nangauna nda may saraba kina ng bolem-bole. Nangauna nda senggela ko si bito dito kanggo nangauna ni lockdown ngauna may ado kina weekend na bito bini matilya bungo. Ibi bakayan ra ti saraba kali weekend si tonto numbia kami bakayan ra ti saraba kali weekend tega bu mendare da talanga kina na kena da rimba ibi da na itete imbatin sala kena bi banua yang ngalala sa tega bu merte tega bu mbia kamendayan rembia kina na ito okay. Ya una bimbole nga ando bakay dortu. Ando biba kong giti nga mendareda. Na pano etiko kina na no mo talendi Se pano mbeka etiko kina. Kena was tali bakalakyan ba na no mo passion. Endo na kaya ko talitak, endo na kaya ko ndo bang dota. Ni binak, endo na kaya ko ndo tutak me bakao ritak chiko kito. Oyo ndo bimbibiyaw na kena mararoy. Nanonda itobo, nanonda ibalabala, na ito okay. Yado sara kini pagkakarota kini kakana, balabala ni kakana na bikabaya. So, may na kaya nandewa chuko may so nandondo may bisaw nito takaka ni lobo may pakangata kinan ramo. O pia maroroya na yasana chuko kina nanongo pakambauta kina nanongo. O binakata me lobo. O siyang ni binakata men ramo Go endo na boleh ngau na numa mau bitayani. Reda na dava. Ento ungeta na ilomo. Do na ka ento ungeta na ilomo. Gai reo politiko na tapa ngai tu era oni ko baka ngataka. Marroi kina na ka ento ungeta nguri na ilomo. Kene karua era oni baka dor me buru-buru ni boleh kibeke. Mulis nga kini baka reta kini nito kalobo. Uang bota sa dua na vanua na yang talanga mun sul baksale na tampan talanga ni uang bota na lebu na kango torren dua sar na mo pakambauta ni orawata mo pakambauta ni go endo na kai korrawa ni ngaraba kina no mo bale ni sarao ni ombole iko erao bia ungo isang talnin dua na ngai rani pakandrukai iko nakianandina nakianaka etiko sarang apiko sana kay muria may naposo sang kita butet ngango nandina nakato doksara so to mbadi biya kali sa mo biya ambito kini sa mata bagay bolta bono no munta kana so sana no manyo sabon na uchuya ya awang bota nandang bulan na bisinga ese mato do chunga kini boltam bakanda ndang bulat taka na tuku-tuku binakan talerong adatiko may baloto na bisinga. Yanga na ibuna ulia boy kumbite tiko iburu-buru. Bulat taka nandina. Nyo sabi tinantinati kay indua, nyo na bolian ayaw manda. Bikito na boli nindalo, na boli ni bikabaya. Nyo sabi tinantinati kay indua, nyo sanang karabang ko, kiriko. Mondina kina. Ngon do talaga na tikilya bu ni no mo nasasanga mo duri ng bising misis na tabanga ona no mo na pakay tabi taki ko kina mena tikubi ko nandina ka kena ya bu na loloma yanga endo na ngoni sala ikorani pakan dewa taka kina nararama ena bibanua olay mbola bi maliway kina katala kina no mo sasanga na bisinga bong bauta niyo sandam bendono ina no mo bulan ni bakang bauta ya mo bulat taka na itugu-tugu minaka ena lurai ona pakila na namutumbu ona pakila na kenan ronro binaka mai na bikau sasanga kina mereka wawarita ketiko na nangua pemadala taketiko na sasanga niyo may bindu tay taketiko na bikau rawata ena ngau nanggo niyo siyang ni takataka tundi kina ngau na awat takataka tundi kina orang go robe sibilya sa robe sibilya bu binaka daksar na bika kito rawata inangaw nang gonius yang ni takatundi may nangaw na awata takatundi kina nangaw na tapaka laylay ni kenda kina nonda kilawa katamata nangaw na tapaka laylay ni kenda kina bika antar rawata katamata ya saranga na puno na yala chukina nonda ray ini ngaw na iko sawa ka iyo kina Ongga imbula taka na bika
yang ngangan kina na turang kina na mambula ona ngai sarava na kena na kena na totoka na ronro ni vikao sa sanga kina iyo beba kong geti tip ngai ni kina ki weekend ke sara na bula ke baka bimbi be ko na ilavo ito politiko iko ngan dambe lia diko na dava mande bimbi biao kenda ke sara de buli kali ni ko lo endu na ka sali sia mau ko menom Daka teki ko ni na nomor rawata ya ina nomor bula taka na nomor bula na basic singira nya na nama kana nda bos ndo kai bagli biongo ku maku tu kan malumo kuda saka na bakada ya na maku tu ndo tiko na tiki nindina tamata endina ya na maku tu ko ya butaki chingona mena loloma me buka sabar takau iyo ambeng nga sonan kawan noma erani na bobi baka ungeti tulia besara na tina randau bola mai randau baka pina kamaya na bika kitu ndo bewasikina ndo do talanga na kau ndo talita kasar ndo biba ka ungeti kibir na marama wak bimbi mera toso tip nga na sasanga ndo na kau ndo bimbuli kina baka libir na marama na kena bosa tali baka lakiamba whatever men can do, women can do better. Na vika kenda sara rawat na turanga. O kenda to angga yang buli muri, kenda to na wasibi. O kenda to na rawat sara baka binak. Sana ka undo tabu tatunga mo buli itu kina ver nanta marama baleta libu na ngau nanta redi kanta tu. Ina nanta biti kutiko. Kila sa non dei tabi ngame de tui vale sana tu ni wili ento na takadaka na tui vale non dei tabi na vinkarai na saba ni sulu na sama kini vale na buta ni kakana na pikabaya santa tingo matu me sa non dei lis au do bimbole kini ver na marama ora det kamangori yo ora tel nganda kapital kongo ora ni baka tukur tel nganda kapchin gori tumbu tal chingai na sana via dabutan dona babi na katalinga bina maraman to bengu sangan ni matalaman de beo bakor rong tik mena singil buni kuwa o recheli na imbo sango dona maraman ni nambuar yawa watina na tua kai kito bilimbar chiko na nonda makete suba go endona bewatini ratu kila mai wadi ni rondo da kabaka bilim-bara na to kanggo siang apakan dua ni rani ker mai na ngau na endo kina na ni to wonga baka bubale siang ni rawa ni tayambe wale mai rawata mai na bika endo da buti menon to itabe mai na tangani kina kabaya ya talanga endo na bula undo kaya endo bimbole talanga bakalia bu ina bula ni ndo da ngani kitunggo bilimbar tunga pingkarabi tu kina ina buli go sange me dak buli na nito dak lobo maramutina do bengo mai na buo koro sama ibu kisar to kina sa min non tumbili na bi madao ke robe wali tu kana madao rosawati terin ko ya ni rai bo dab man na mo feedback baleta na nando to business bo ibu kitu bikim do vale na sendo toro chukani bi madao ayo saka chik ngangos sabi beli besar chik ngame nang nganim oleta nganen gue ngendo ya ka besar to kan ngendo ya pakani vale ona sate ko bula ka lobo kina sate ko bumay da ka tikena lobo panirai kem ro ngendo chin kan don ros tambah sikitibay baleta ni sasa umimbilip ti ko lobo saka saro nirai sabi bilip serang ko ngendo bermantang na bimamani singa satu ya ni bal kay bras na puni no muda katak serang ngor me dengo ngandeng gue malo daktati ya sana ngon salbaya sabi bukit kina na kalobong ko kalalay sakit tumboro at pagbitinani na investments kina bikapaya na lomani dio na bulay itu wili katoka ni sambon tu na nakalebu itu rawatan me baga tutubat taki kina pika rawatan
inangaw na nung taka. Yaman daw bakay labo. Santa girita na yasta na pagkatambanan yung bula, ni be maliway, ba't kierto na lupengo, bak hindi imbi pero to na nunggu kalalay, na lobong ko, kaya bakang talingan na, narongo to kay so na vital no titong besar do bakay do rito kay batini lobo ni wangati ng buka ni bakaruta kiti ko na be kamera ko laman lo yana pon no sa me do kinili besar na bonding bikay to baka bitinani na vika ni kana bakaruta kimina lobo ni tundo ngole melikaw may nanro ni via na lay basumbaraw na kana lay bakasungko ni mina vika ba na to nakita kinalobo so na pon no saya do tiko kina na bonding kaya may ayaliti ko kiba kami wana pasata kito marotak sara pakaliabo na tumbo kito bakila maka bitinani inabidulaman ni ngauna kito bito kaniti kumiki nang goyan kan garabi chiko na business endo tali endo lasa chiko biao endo ndo ito ko na may business lady baka usang chiko endo dingo may nung baka samay baleta ni wawili katungan na lobo men dutungan na kila sang bitungan na bulong kusang kaya baka umudin ko ma siyang kusang business gusta kaya rawat at may binalang datu bula hindi lang ito talesto na baka lalayan daw nakabatuan na bikaw buli damay o ko yung go sa main fala chiko Kung ko sa makanta bora chiko may na pakapakan dalan TV. Sa kaya na yang talang aki na mendo bakaruta kita naka. Lebo sar na buli lelevo kito sa buli damay nangaw na kito. Karabo chiko may kina natakadaka ni dakalobong ko. May nakyan na roka. So nangaw na kito sa gidawti ko bukina. Daw bida may na feedback and daw wala may isang search ni buta pinaka na naman daw palisan isang search ni buta pinaka na to ito daw maruta kaya nile sumay na itukutug bala to kito singito bole chuk na lo kito nito itabi nga nadakaba daw chuk stara sa nangaw nang gain daw baundo to ka kito pukon to may kito sira kabat libangaw na sala ko nga ni kinanaman ni ka daw le sumay na itukutug baya and daw maruta kibikito wambo tanangon talang balap talang ito lang may sakit tong gite gabo mikito baka to mikatal nga so akin na fay wala lay sara mikito kilaki na okay ongo magkabango sakit to kilame na kanay wale natura kaya baka tulus nga bulo na pek se chini kalima nga se chini se rosa nga bulo se vida na pek sakit to kilata ko may na kanay wale kina ngauna ndondo men balabo ni kena bulu chiko na bikawaya ni kita nakataki baka ngawas ta kaya dokter ano usara ni bembole ni bira ta turang to naturang tao sarto ngamingo dorto sana roni bembole orto naturang ametelevu turang ni reo merto na visi lokman kikemu ni Elizabeth yo sakir mesale balas na ni kirewa salah cuma mana taro turangan ni tamay tele ya bina mereka nanu muni lobo bina kana endo ruchi ko na singa ni to lobo na bimarawa Sembera na nga na bakalen din kin singgela ko do remoting ko kito ndo lobo chika na bakarombo ko batakin na singa ta ngona mete ko bukina na lendi kito sa to soya may ki na lotulia bo batakin na singa tambo baleta ni lewo randaw biya tambo na leoni man ni singa iyo kito sa may bebasta ki toka na madasa sarto di kitok na lubang siya nga ma me sunday nga na singa lotulia bo baleta kena to ndoro ni resta Kamu dari ni rest bina kana singa warung buka baru nge on tali singa tau sabo kaya vingo michu ko na baka tutu ya me ketu sana lutu lebu chingaya ni batakin singa tambu iya na itu ni kana istau na singa lutu lebu enda uli $5 bulan $5 $5 na singa lutu lebu na singa tambu enda ubi $2.5 bulan na bika ke delewe ni loboti ko mena singa lutu lebu Sanggain daw may tangga nga kina na iba ko lang mabinaka na bundi. Baka kina na dingin-dingi kaya baka wabiyak ka na buwaka siya wabiyak ka na ikatawtek. Nabika may tangga may bito sa nga bulok kina na sa ni lobo na singa tambo. Okay. 5 sa nga bulok kina na kaya na sa ni singa lotulew.
Iya, Rani ba mambo magal tak mo men sama kaya tangan tao taruh to ni ko. tahu ya. Kaya tao to ko na kontin ko sambo to tok din do na feedback kay ngoli chikumay the presentation do na kambimbi na ken biu man na rewrite ni lobe na ken biu ya ni sa to tok man nga ni sember ni dolava na to sember dolava na bakalom binakar ni wase man do na pek na singlo tule. Naka. Singalo tu levo. Ento na to kita untuk bakang tak na roasted chicken. Okay. Na number rosang bulu Untuk bakang tak boleh number rosang bulu bila tayo bakang bota size ya sara ni bau kana tokin na endo na matu bali le vasi le lima. Nandalo ruo na palsami. Dua na falawa. So ambia ka weekend endo ya na weekend na pala Dua na falawa. Sangay chicken na salads na fruit salad. Na potato salad, kina green chicken ng basisi. Oh, totok. Ang basisi sa nganin daw kamichi, endo wait tanong ito tikubus endo kamichi. Sanggaya talaga may na feedback. Tikito manito boleh talaga may kumanda ni ba kamichi, may wait tanong sanggaya sa ngay. Araw sa ambaw sa labata saranga o tuwa babi. Babat kim basis ni waitan tanwal tungayan lebu talaga ran daw bita may non feedback ni raw ni rambito tungayan non fridge kaya baka ras yang ni kanya na singulo tulebu singa barombo ka ras raw nga ni kanya ng basis may nakena ba kamiti kay singa baka rombo ka sa sambulan ito kaso na wikalis chukmay may balata na pek ni singulo tulebu So na biya ayat talaga may biya na tar ina biya na biyosi may bi ruan na marama ro sasang talchungay ng business ro itong do biwa safety ko niran daw biwa kastala ta ki weekend na non dito kani ang kada tikinaw na numa anang menda do vital na ta menda do to bole menda customize advice na iba kasala kaya ngole may weekenda. Sa niya nga menta may buki da chipukina na nonda iwale-wale ni ka menta lebak sa taraki na may tokondon kinabi ka ra kasala takikan tamikin nonda ito kan. I think basically what I'm trying to say is you can't please everybody. You will have to customize the advice to suit your situation and how you do things. What works for Lily might not work very well for me. So, misa lebu sara sa gayta ko ng business. And daw lebu na ipakasala, daw lebu na feedback. Feedback is wonderful. You know, negative or positive, take it. Wasya na vika around yung buli may kina. Toro da chiko, mo natumbo chiko ina nung da business. So na daw so liba kasala nga ko yung nanuman yung wasya yan Istangan ni bakasala kaya demeng wala may bekip ni mo ni nating ko mo ni batang tak kuya bakasala ti kumay balet tento nakasala ko rumah in situation chukukina siya na beka ambia kay tarachi ko na bakatang dengan tining bulo iko endo tani chuko na bakatang dengan chukukina do tani na bikito we don't have that many hands to help istangan ni levo na nito leba Okay, to sarti nga baka bitinani batakin na nito ni nga domoliti kumay na bising ni lo to sar. Tapi kakito na pagaruta ka, ina nga man biro raw talaga. Batake nalinga ni rakadaka tipo. Nga ndo tera barita ko bibartak chikani. Kunisto na visa o rando baka do reson ndo misinisi. Mera baka lo mapinakataka kina. Na ibaksala ndo baka do tiyan. Ano naman ni nga man ndo vital na taka na tikin na ya bakang bimbi weekend to nito ki ni siyang sarti ko na ya lombolin ni dita kong business so nangon dagay do ti ko nga bangko ala ko may ne baka sala sa nangon dagay na mo ken da ala chinde kana ken ta ka ka buchi yo mo baka murian na baka sala la ko mengo mo baka murian na baka sala ko mengo yan ang gila bumbek kin na bol biya obya bakang dita ken ta nga yan ni mo bakang dita kiko na bikaw ang karabat kiko hindi kaya on the limitations tapos to chiya sana lewo chukan na basta baklaki ang patatakos so
Levo na nanda, ito kaya nanda limitations, inabiba nanda ta business na SOS chico binaka na capital, SOS yang sara sabi ko sar ngamay, tawi ako sar ngamay, may bakay kito tawi ako sar ngamay na siya sang gitu beli me taray dake, mulanya do pendo na ibatang tingin de sara onyo kaya sa business. Yan ba kana puno kito sara kito satu kinananggo we ba kung gititik ngayan ni kenda ba kung bimbin na marama kaku ni nanuman nyo siya ni rawat siya nga oy karawata no mitabi nga mo ba kayo buta na ikala ore ba katikgor na kabuta baboy kala wayani ongay sarama na bika erawa nyo rawata o siya nga tikon nikila lewu weekend and tau kena tu lewu na katali nda siya nga chiko mandanga nikila ba weekend Nina sana pakatubuli ayan ni. Na posorong na yakabini singa lotulevo may na yacht club. Sunraya ni kawai titombo Saya ambil akan ni konteks apa yang tadi kita main yacht club. Ya na konteks awe was kinanggo boleh ikut ikut Sunraya ni kawai titombo. Dabuta na ikala orer ba katinggor na dabuta. Nangay rawa mo nangay reda. Oy rawata. Sana kira mendakila. Amen. Ni ati ko nga may way ko natalin dia. O asya nga chicken kila. Iyo. Kira ni sombe kana kalalay baya kito na bimbole kito biba o geti ko ni kinanabitina ni ndalay na besi na ikabun. Malo ba kayo maramihan? Toko ba ka watibirna liw sarangir tu mengo sa sili chubirna nomni Facebook page na nomni number ni telefon dabuta mata may bayran na taro tu mengo non repina kata merawata wira na sema tu may balang kaira talangan itu koy bitin na namba da merang giren kin bikemuni Malo ba kayo? Nanong ko number ni telefon nga na 821 821 Yan nung ko number ni telefon niya Vodafone nga na number kito din ko makina na susomi ba na M-Pesa. Okay. Bakakina na Digicel na Vitorua va 25. Ya nga na number din ko makina na my cash payments may na Digicel. Okay. Doon na. Ya, bikim ni natarat ko may sa search ka niya na number ni telefon na Vodafone number 896-8739 896-8739 doon ba ko ni kina M-Pesa kina Digicel 724-4415 724-4415 nangon nga ni sambitin kina nom ni Ota wako sarveli sebeta na nom ni Silini sa torra mo ko na Silini sana ngay tukuni may na buno sa me deliver kina na lobo peko ni nganrevatiko naturang tamangu sa ruang ko na Ota tuno ko na kena rere totoka na kena biu bataya ni manggosa kakana binaka na be kay bakaruta katikor ton bitinani may dele na bis biba kung geti ko bikenda o Elizabeth na singbe lang ni ko bikenda na marama aw ni bakarong ti kumay senga ni do na ulumbali tu bikenda na talendi kaya ko do dulo sento ba sento la tere sento talibi na dava nga ti ko bikemni rawa me ti ko bikenda na yala we can do it biba kana ka ni ko na kana pa sa baka lakya bonito ko na we can do it better saya malo la kemba totoka bakawuti sabi ba kung getitina na numubitalo na bikima minikua bikim ni na bia sema tikumewa ningola nga na Facebook page Elizabeth T Wanga oni na kuni ko kina na na bani telefon na kay bitalean na butaga ni beva kaya ka ni binakata ni Ota bikim na tukoy balangi sa akin ng ulo sarang ko ni do bitartaren sember na silo tuleo sa bakore na silini saro ni dilibo sarang na address ni binakat totoo ba ko tinanong na bingarabyo Elizabeth tiko tala ngawir na daw ben na kerto na karwaner to bibu kitiko babi di binakaber na to solimbuka bikem to men buka besi manakwa ba kalew na yalo nakwa bikem din to ko ganin bilomay bikem to na kombawa baraw sa totoo kan din na yalo binak
ni ndabi bukirto na bitinani to ngaba katikirto to levi oti ko ni solisoli yandare de bena maramango e warai bakandua ni sukimur ana ulutangan bimbi bikenda metiko bikenda me kuni chiko bikenda na yalo ni bakalomoloma ni kenda se menda kaisa sasenga no godakadaka sasenga na keto kakan tiko bikenda na kana yalo menda bire kinga bango ndare bango longo do ratu mikina ota ndare yani wai ranganga lutukina na ura leutan na kai tu endaro ni ndo bakai ngatak nonda kila kai chiko bikenda sa totoko bakawoti Elizabeth sa solitu ngona ngauna ke bakau bina katambeka so mo baka bini bina kabira ena buku ni be ngarabi ke be to kon ke linga ni be susu be ke ni Elizabeth mai wadi mela kemba me do mena tikini ngonongo sa kena ngonongo Elizabeth malo bakalebu Dr. T yendanga nakawa nanuma meo pe baka unge tikini weekend na mama kutu yang nindo na kena kornibuli anda udah kabaka yang nindo na kena kornibuli nda baka ngata kikenda na beba nuan da kilai tiku kina na nonda yanga be wasenga vesurital tungayani chingayani na nito market ya untuk da kalai tal chingayin kin sa ngauna parto na nito songo baka maramay na nito tiku ngango endala ni besi Isangge dambe dake ngame ya oti ngame na matay ni ham parto chiko ki ando na market ina rukuni buni mangulio we ando biba kong geti chiko virtu na keto ndo vital no bol sangge taga bunan to market erndo na numati ko na kenabo ni keto be kele binaka orang to kinengele chita momo ambo tere rese matal chingama ina kabini kuwa malo ambula turang tau Ngo endo naturang esa musu to kana bana. Nabi ngono ndo pasi mekina. Ni kero ndo bitala no asal kanga kero bikle makau tu bir na kile ya wabambot ni na kilati ko na ito tala no endo pakaya dar chiko bot kita sa dona singa usa la kaya ni usa mbadile kele mo menuju sa kasaroko. Awa. Endor mendor bikle manda. Oi komando maramuni be. Dor bitala tu bakasarangan dor sabi kile bina. Kero sanggai biba kamatala taki kya kero sanggai bikila yava kero sanggai bikila ini kero to bundina ya nakambia kau nanu memewase kya kero kila ti kondo nomu yang ke pirta ki ko eni loma putal ninge waraka mengai kau mai bi ko nai tuku kero kau kila aura ne buke ko yango pirta ki ko eni kin virto nito song marami dele besi Sangito sa chiko na nato bol taki kirito nam ni bito ko ni bikemi na bakay tik dala ni bes baka kino kemi ni tiko na sa baklami tambela kala nga me ang gado pumay na nato market talanga do na sa nabi ba ugit talanga kina me na do bito ko ni baka ay tiko bat nda bito ko ni taka na bisa sanga so dakilani sa to so itiko kina ng bulay iya obvian nanu talanga na tikina lutin dia kana nunggu madalan na vika ni sato sa chiko ng taroka do le talanga na bi matanggali yalos yang so tinroka pinakan do banto mai me kana ito na bitinanin ko ketondo bikem nimbe kana kilati kasati ko na ndo na page na Fiji Home Gardens ko ndo na roni pepa talanga na bola mata Angay may tao yaw talti nga ay nangaw sati ko kinibale. Nangaw na sati ko bumuta ka ba kina na titi. Kina kauman na numa. Maubuli may beira na sando titi ko. Kauman imbita ta kikina na ndaw ni Pepa ya. May daya tu kina so na bi talanoa kina bi sa kasama kina bi kabaya. Era ni bi baunggiti bi kema minasanggiti ko titi yan. Tarawani tarada kina na rambula so tala na bi bubali. Lebsar na beka bibinaka uli kina baka kina aurat tal ngalib sar na bitala no ya ngai sando baka dorikina ando kani buli baka lebsar ti beki mami na singiti kubuyan ya tosti ko na titiya sando wati kito sando ti kubudawir tal ngai na soli seedlings okay to na bitina ningo sando dawir tal nga na motokan damdam mulelenggo me wasewa bo kina seedlings kito sa komersalak ngayon mersati saray computer nga kito ngol kan sing sa kasar sarto te ko merto mo na business tal chinga men lubeng ko satu kun serve money we can even sell this
kentura ni boleh takkan ko. Oh yes, we can. But sing vin ka kentu saroj kendo to baka vinagati ko nakatu sarawata chiko no logo. Go na bika eyang kibe resotale. Saroj kento binak searching that's our income. Let's sit on that. Kena bongo kento sa non to charity. Kento sa vivu ke ngakina. Mbimbi au mundo da butaya aberto no bingo baleta. Nirto sare chikortu kila chikortu na bika kitundoro wata Neo kenta talanga ni da sana toso chiko na non da business saba kanta na binakata chunga miliv mai ya na bono reda ni da udur mai kina na yalo ni kodo go na ngon salo na numa rin bago beli dir keto kina na lubengu kunin do tiko be kenda na raya ya sarawat to kendo naka wiki to saro chikito bago binaka na bika kito rawat na lobo wika taleso kito rawat pa saran kito be botay tu kina saran kito be botay tu ya nangalala may pakuni sa nga una numa ninda sa to chikin nunda ta business nga tal nga salo ko mekin na ko sana tigo butal nga me duru mayor total na tadina so sana tigo bumenda binta ambui ina nonda vingaravi na business sana tigo me duru mayor so na lawaki kina wika taleso ano na mabikenda to nito ke to tambin nga nandina tungkaraba nanda to tabi na yalom dina tumbula takakina na nanda to ito binaka bita nga ubi ba binaka taka na kabini ko dokter ti ang gobyerno to bimbi nang una singite ko kina na nito business na nakalobo lebsar na nga una boleh lebsar na mataka sando tu nung pagnanan so na mataka tumbu chika na lobo sembera searchinganin do na oda ya ramai to so ikito to kinna pakambota ya ngo without na numa nga mo babi na katakira na bibu kelebu ni no to tu rabich kito tu nga una stando senga ni bolita ko kinna lobo to serangan go sar to gendo sulia mana address dalam biukiam sangga daw may biyaw na yung paisa Goy vida orang ni kaya ni ratuan itu ivi utumbe kana nga una nitaw ni uta ni bulan ni rakin business dak tanggalo sukang bula may Australia malo bakali bara nandatuni nangone elno lahi may Amerika malo bakali bunay nandawito kontu Auntie Mafi thank you so much we acknowledge taktal ngay ke ele buna veo kan kito sama ise mata tunggo ise masartunga may nanonra kawita katunga may natakalobo kinabika kitunga rabu babitinan sama yado tu meki mami sama veo kan ando virango Auntie Mafi how she treats us thank you so much Auntie Mafi marama ka wesin do nunggu tokanya baka buli may Amerika Esiata Sirulumi may na UK nakpalevo my sister Lavenia Sabo Rainima do na do bengu talanga may Amerika kongo sangan do baka suka bagandua do bengu tiko pengon todo ko ngay in ngay na inbox do nunggu to butuni bakong bulay Gaps nga ni saka ko drop ike endo watu ya na be maluwai ni bero kanya labi niya raisele do nando bengo talngango wambo tiningande chipe nando bonu nangonongo ye okay tik talnga may Amerika bina kabali be ko kondobe samsoni pareti do nangi kani bolak sare suba Teresa turanga ba talnga na tadingu ngande boli nando bono nangonongo bay tik may Perth Australia buka sokobangone may Australia talanga Mrs. Ann Kamida, my Lami, and Ariella and the crew. And I'm sure I've missed a lot, but thank you all so much for trusting us with your business. Thank you all so much for the inputs every now and then on Messenger, just nudging us forward. Namunindo wito ko ni tumay kinabibalang ang gata kitumay. No dabutan ni kuwa endo na solimbula lebo endo solia kibekito. Lebo na ngauna sa ando boto kana lobo sa tigo bume sa andreke talanga na tumbo ni bakang bota sa tigo bume malum talanga na yalo sa tigo bume sabi malum taranga na bakang bota okay na binibini lobo bekang go sa nalito nga na fridge tanang pango iya yan nga na ritong kendo
on mai kinor tu usata butu tu kani go batu kina sotale boto ni lutu toka na nongo da weda na kabini kuwa ni tu baka pinaka baka bitinani wa pinaka baka lipsara nong ni bibang boti nong ni bitoko ni tu mai ina nito sasanga nito dapat kalau na bisinga nito nakalobo kwa saya tunggu misa mera ni kadibi misa ando na bisnis malo sarva kalebu mengai non dapat chiko na biba kalonga tataki ni nang datura nakabali busara dokpeti malo kalebu na nomani na numa ni sambo yang atalanga mikitu me wasiat wike ina patapata na nomani patapata rongolebung ko na bika kitong garawa ko bitinan ina nito sasanga nito so ini buli sasanga nito so ini bula ka bakaya buta gitu may na nakena garabitu na bakalobo ina bimadaw malo bagalib sarta permean totoka mundo vinaka bagalib sar Elisabetta na no viu sini kuwa na baka vinaka ngoli tu bangoi sa senga ni tangirau ena vese buru bikim ni keda na sema tikumai ena single buni kuwa tumbeka na itabi wonde don muni ngaraba ni kuwa ka ni solemena no muni ngona baka maringeti muni mirongota na ni robita la no kena wekanta mai wadi ala kemba mai lau o Elisabetta wanga na marotaka na nona mai waseti ku kwa weekend so mbole stava no nona bula bakatanga kina nona sulitu na nona ngona kena nona garabir to binaka na luben ena buku ni nona bakadorti ku nona business ingo ni takalobi kena na barong tiku mai ni kako ni ngole tab na nona namba di telefoni na walu bitu tolu diwa 8968739 ena bitu kay na kana tuku ena kay takan dona nona posta mena ngai biket chikina nona number di telefoni kena Digicel 724415 724415 ana bising lo tulebu kena bising tampo ke bakau ni bina kata muni sema mikina na wata ya cukup talanga nona tangga ni beba na Elisabetta Tiwanga ranyo ni direct message bi ko muni selena nona wata ya ana kirei na buana no kungonele o mena kita kamanda nona posta mena ngai toka mena ngai bakaya ngata ko mena ngai tuket kina nona namba kako talindo na ulumbali mituko no isa ko tambo ka namba ni Elisabeth me kambi saranga na mo fridge na bingo no kede ngol kina na lomo ni bali kursa na rete toka na namba bikan na namba ngale tukoy balay sambundo ng bulale ni santu ka may bala tamay lobo sa kausaranga ni baka di na mati enan dela ni tebe liberto na bekamuni o mena ngala turana tamangu sa ore ko timay sa kay munumune ka timay ngonongo na lebu kana lobe pala ti iya sa kato nga maturana tamangu sa kana binak baka lebu Elisabetta bikime mina baka rong chukaya nito kalonga tiko baka bitinani baka nuni binaka berto na ngon ni tale na lebu ni karto bulida ena buku ni nomu bingarabi baka yalun dina baka maramatina total na ngono memori ano surit kem ni tale muni ngol tal me total mandana nomu baka madali bikke mami ena rerembe kana ngono baka ni singa tamulitina si total na sogola chukumay linggo sa tandolo tunan ngo matin katumba kina nongo batabat muni les tale man asa ko ni binaka bikkem dona bitinan mi dele na bis malo bagalib sara dakti malo bagalib sara naka dumwa toka ay mo takmanda naka vale Elisabetta isa toka baka oti na nanda siya masartu ni kuwa kina uno rere toka dele na besi bikem ni kada na siya machuk dele na besi au ni taka ni rong binakatiko yani na bio liva ni betala no na single ni kuwa bikem ni nambera mai au na baka tang taktal manda na sera kemba ka tikubuna na ni robital no ni kuwa ke Elisabetta wanga Sa meu sokot mo laway
marau ko lau. Isa o la kemba, na bonua makawa, na itobo e tawa eli rawa, na vindo kai na ngumatua, na ilumuti ni nogu bonua. Asa ale wawa tina bosnya sana bukaturang ko lau, me daka la kemba na bosnya sana na meni tina kitiwidiw sanga bulu. Me vindono i kena bukanunumi, na ikabitu sanga bulu non remba kini bula, na ngone tura kampai na tui neo, na sauni puno ko lau, ka tui lau, oratu sa kami sese kapoe wai, tui madilai mara. E doko in rauna ka uku dhabu ko lau, e na kena bukarutai ka kusati na songko langi-langi. E sina iku tumbau vira na lapani, mai na vitikina. Ni umani patatiko na songko ni marau, wana bosi ni sana, bosi ni lotu, bosi ni songko ni marama, bosi ni tambawane kalakitinia, na karapatin marau, e na matakan ni bukaroa ina kitini karoa ni me. Sebenarnya bakal lebih sara na nomunisia mamai na kaya singa lebu binaka di kuat tatako bakawati mi bakawngeti na na may bakita weekend Elizabeth Tawanga marama ni wadi ena yana yana totoka o la kemba ena ya tula wasu kitoko lau mai kambara mai lau tatoko bakawati na nona may biwa sei ni kua na bukunda to na luvena to le viwa to ngone ni buna mai dakaun rovi tatoko bakawati na yalo itikuwa ena nona bengaravi senga ni sukai muri au ni taka na nona talanoa ena viva kongeti weekend to ko saba ko mari ni weekend ni ngotalo Dr. T manayani no levu o Hawaii ena tau ni ko hilo au saba ko ni binaka ni weekend ni to ko sara malo ni mode ni mode